mazema wabaye muri aguruka Data niko sinchaka ndio. aguruka muswa waguruka Ndeka diba wevendeka. Shaka tara wimfa. abana rena gufasha ndo bitinzaga mukomere mutume Abane turakomeye ngo muri muri kukanisa muri ngo buno mukanya numva muri gusenga twari turi gusenga ubusanzwe turi gusengera n'abandi bagwayi kubera ariko umurimo wacu ariko umurimo twahamagariwe ahubwo se umugwayi ameze umugwayi kimara kuvugana nawe ngiye kubona mbona araje ubwo gucasoye yavuye ku bitaro Imana yakoze ibitangaza yasohoye mwashimwe Mungu ashukuriwe sana. Kumbe Mungu tena sikiana maombi. Mungu tu niwabie sana. Yasohoye kabisa. Sasa alikuwa anajisikia Mbo. Iko bien afika. Yeye peke ndio mwana jileta hapa. Iko bien. Kabisa mwata vile. Anatoka nikushukuru tu sana na kuomba sana. Inomba watu wanajitia Mungu, unajikaza mkazi ya Mungu. Tujaribu zoe zinakuaza mingi msafari. Sasa ndio vile tulifika hapa tukikutana wewe ulikuwa hauko naye alikuwa haiko basi tukaomba tukaikala kusudi tusubiri muda wa Bwana ndio kwani msemesha kwa muzana huko tuganire rero nao ni kumuyoboke wacu hapa ni kumfuasi wetu ambaye tunashiriki naye kusema kukuwa na kuyu na bangalia. Nasikia kuna mjakazi mwa hivi wa Mekunda. Mimi namkumbuka. Mmoja alikuwa anapenda umba sana. Ndio. Chole. Pole sana dada. Uzikutakiza gusenga hejuru y'ibintu wambaye. Kure mu bino bintu. Izina rya Yesu. Niyo mpamvu itakigaragara ku materaniro mvungure musigaye mubyemera namwe abantu musenga sinamubwira uzi kundu yigeze gasiremo mu rugo ize gasirimo ngo nawe usenga gabye wahanuraga abantu bakizera urebye bimanitse ku musego byo bisumba bino yambaye ibi ngibi nukubizana tukabitwika n'ibintu bigere ndamenyese nabifunga kurimbuka Bwana msaidie kwanza kadogo hivi navyo naingiza mablokaje mu maisha binavyo byaguteza inyuka mibi bana ingenichanganyika ariko murabe mukomeye pole sana na magonjwa icyari nasha ona wanadaze wani basi no kugira kwihangana to tulikuya hapa tukikutana watoto bakura bareke bihorere kumwe banyeko urababwira ko waje watoto wakatuambia sema mama alikuwa hospitali papa alikuwa haiko mimi tukaomba après kuomba basi Mungu akatusaidia kwa Mungu alikuwa anasikia maombi jo alikuwa Mungu alikuwa karibu yetu hapa kutunikana bo asante kwanza Mungu kuona umepona ndio sasa shida gani ilikusumbua kusubiri kukutana kwa hospitali Nilikuwa tu hapa kunuka nikasikia kitu mbaya mshingo nikaanguka. Ewane muragira kwihangana kubera iyo dusomye nko mu mubwiriza igice cya mbere ku murongo wa mbere hari amagambo turasoma ariko duhere kuri kabiri umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro byose ni ubusa kuna sikia amen buriya izi ndwara zose zuri kureba ni ubusa ni ukugira kwihangana mu mubiri gwawe igihe nikigera izi ndwara ntuzongera kuzibona zizahinduka ubusa zibeho nta kamaro uri kubyumva ari nabira bishapuri byo kwambara ngo ni ibishenete nabyo ni ubusa biranto bizabonana n'umwami Imana uri kubyumva amen kabisa niyo mpamvu ugomba kugira kwihangana kubera byose ari
ari ubusa n'izi ndwara ni ubusa. Mbega wumve ko ugire kwizera Yesu Kristo wenyine niwe uzagukiza. Ndio na mwingine kwa nilisoma Biblia banasema kaseme tutegemee Mungu kwa kila wakati. Tuko tunatia Mungu mbele mu kila kitu. Tusike tunapata wakati wa kupoteza bure. Kuomba, kwenda kanisa, unaingia hata kiroho, unaomba kabisa na Mungu naye anasema vrema huyu ni mtoto wangu. Unasoma nande bazakubwira ngo hahigwa wihangana kageze imperuka. Ugire kwihangana. Ndio. Mane rakomeye kuko urebye uburyo yafashwemo mu buryo butunguye ndango nzi ko yakwigeza hano. Yigejeje hano. Imana nishobora byose. Yigejeje hano kabisa. Uri kureba Yesu ari gutembera. Yasanze umwana yapfuye. Ndetse ageze no kwa Lazaro nawe aramuzura. Buri Imana nta kitashobora. Mungu anafanya ari nawe yarapfuye. Urupfu araruzukana. Uri kumva aja mu mtoto wa Yairo. Mtoto wa Yairo naye alipona. Ujuragira kwihangana. Igihe bibabayeho. Twese niko bigendaga igihe bikubayeho kagira inzira zo kwihangana. Ya muhimu naomba kwenda ku kanisa, unaenda ku maombi, unaingia kiroho, nafunga na kuomba. Haone kama tushajitoa mkazi ya Mungu sana dada. Sisi kuna nisikia dadangu. Ni kujikaza maombi mtoto wetu dunia leo ni kuomba sana. Ukakutana mtu anekana, kidogo anaanguka. Hauyo ni baraka vile. Hasa kama uko na Mungu mzima mwewe, ni jua uku yake kwa unaomba sana. Jusona vala Mungu mwewe. Mungu nana kingaka kila kitu. Andiko inasema kumbuka mahali ulipotoka. Na kwenye unaenda ni wapi? Tusirudilie Misri tena. Rudia tena uombe. Kazi ya Mungu. Tupige hatua kwa hatua. Tuone kama kule mbele kuko nini dadangu. Mpendwa. One kaka wa Yesu huyu mwanajiponda. Tena naomba sana. Na wote tunakuyo kabisa kote kuomba. Mimi nakuaminia sana. Mimi naamini kama vyote vitafika tena. Si ndio? Mimi naamini kama Mungu atatenda kazi mwa hii nyumba na vitu vitakuwa bi kwa jina la Yesu. Amina. Asante kutembelea. Ndio. Mnafaje kutukumbuka tena. Ahubwo sheri. Twagiye mu by'Imana twibagirwa no kwakira. Zikari tu. Mungu mnafata gaki. Hakuna hata. Ewane tuko mu maombi. So naona kama ameniita na niko naombea wengine wagonjwa. Hata mai. Hivi ninaendelea kula magharibi. Hapa tuko na tata tuko mkipindi. Kwa tunakamatia wajawazito kipindi na wagonjwa na watu wako na mashida. Hasa pa mama yake kukunya mai. Ni kukumbuka kwa tunafikia tuwasalimie, tuone mnaendelea mhuduma yenu inatumika kazi mnatumika nini mkazi ya Mungu. Namba pambazuko vrema dada siko nake tena. Umata na papa pale na mona. Meweye antuka unazembea. Inaomba najitia kumwambia wewe alishajifanya mpagani mwa hivi. Kwanza leo tuko na mkutano wa karambi pale chini itaomba tukwende ku magoti tena urudie mu kanisa. Juu hivi ukaendelea kama unaacha Mungu. Hata naketa kumkutano kupitia kisa tasikia neno, nile neno ikamugusa, atende kunapiga atua pole pole, anarudia tena kwa nafasi yake. Mko natombea kusikia na unatembelea mjakazi. Sa problemu naipata unaanza mwambia mjakazi unaona unaongea juu watu wanaishi kwa ajili ya maombi. Mie sasa wanangu anatokaka tishani mtumishi wa Mungu sana. Kila mtu anamwamini, hata na mie pekee namwamini sana kabisa kabisa. Ni mtu mwenye anaogopa Mungu, anatii Mungu, hachaki injo silaha yake. Wakati anaenda na mimi nimeleka nimusindikize na maombi. Yuko atapita asikutane na vipingamizi. Na wewe sasa wanako anatoka unakuwa namuombea sana. Unaombea na nyumba, kaza kabisa mkazi ya Mungu. Nawaza tuneziomba. Ndio. Pani kuomba. Tutapiga magoti tukuombee mama. Hapa tunaweza omba sasa. Piga magoti tuombe mama.
sana dada, maisha ni kuomba. Piga magoti jikaze. Hawa ngana nasikia. Mbona kusogezea tunaanza kidogo. Mungu anajua kila kitu na kujitia mkazi sana. Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo. Mbele yote tunaweza tu. Hawa ni watoto wako Mungu. Tunakuonesha hii nyumba na majaribu na magonjwa. Ushaweza kushusha baraka. Uponyaji Mungu Baba. Jina la Yesu tunawatia mikono yako Baba. Tazama watoto mahali wakiketi Yesu Kristo. Mungu wewe wasaidie, uwatendee mema, uwatendee somesha ule mtoto uwase. Ubanyanganyie na upapa mtie nguvu na bibi yake mtie nguvu. Mama yao aonekane kwa nguvu kazi yako. Baba Kristo tunakuonesha nyumba hii. Amen. Tunakuonesha huyu dada yetu ambaye aliweza pata magonjwa ya ghafla. Tunayamakia katika jina la Yesu. Oh my God. Yesu. Oh Jesus. Shusha mibaraka Yesu Kristo. Asante Yesu kwa shuka na kuweza kupigana. Katika jina. Shusha nguvu za Roho Mtakatifu. Shetani atakapoinuka tunakutupilia damu yako Yesu Kristo. Jina la Yesu. Ila wakati utakaporudi ukutane tunashimama ndani ya tukufu wako. Kinge Baba, Yesu Kristo wewe ndiye unaweza. Katika jina la Yesu. Na uweze kupigana. Uweze kugombanisha mabaya yote. Na uweze lea mtoto mzuri. Uweze lea ule mtoto mchanga msichana. Yesu Kristo tutakapoona mkomaa kwake tushukuru jina lake. Yesu Kristo tazama na kuonesha baba, mama, weza kushuka na kuwatembelea na kuwafunikisha nguo yako nyeupe katika jina lako. Yesu. Amen. Amen. Merci kwa maombi ba. Merci. Amen akuwa sana. Umwana ariko nta muhonyi. Umwana ari kwa tate. Ari kwa tate. Tembere nyirakuru. Unayule mtoto? Imana yamunyeretse ndi gusenga. Namubonye ndamwereka kabisa. Amen. Mungu endelee kumutia nguvu. Akomane mu kazi ya Mungu. Ura mwana imuchunge kabisa kure. Hiyo wanadamu ni wabaya. Ndio. Anazimona kijicho cha mubaya. Na ni mtoto wa mtumishi wa Mungu. Inomba sasa Mungu amutie nguvu. Nuko bamureba nabi amashingisho y'Imana gazaje garakora. Ukujaraza tukamusengera. Ndabeshe mushiki wacu. Ndio. Murakoze cyane kabisa hapa. Kugira ngo bura twagenda nazienda sasa ni kuva gusenga bigize ariko basi mugire kwihangana tu mu rugo rwaje turatangira kuja turaza ku rusengero tujara turabasura no mu rugo turatangira kuja turabasangire mbega na mushiki wacu kama mama nayiona ku nyumba atatu umugabo niwe mutwe gurugo mwari mutsese tushamia hapa yule turaharagura hafi yanyu gakeye hano nyuma tu hano kucha nyuma hinja kwina oriented ukifika unasema tu munyereke kwa mchakazi wao ndio sengaga cyane namugabo arasengaga bakagenda ku misozi miremire ni hano adresse mwe atukade adresse yose umuntu mwana arabizi ndi utumishi keka urakoze cyane utumishi. Amen. Bosawa turagiye bo murakoze mutumi murakoze nubwo mwanze ko tubakiriza nta kibazo katubarenze irembo ese mugonja anje bakia yabakiye yabakiye tutenda sigara ugire kwihangana sigara ugire kwihangana shane usigare neza ugire kwihangana kandi ucungura mwana neza Yvette uri kumva kira kwihangana kabisa sawa.